turabasuhuje turanabashimiye kandi mwe mwamaze gukora subscribe kuri no chaîne ya Idembe TV. Turagushimiye wowe ubasha gutanga igitekerezo ndetse ukabasha no gukora share kugira ngo iyi chaîne igere kure hashoboka. Nawe ukigera kuri no chaîne aka kanya, inkunga yawe ya mbere ni ukudukorera subscribe, ugakora share ndetse kandi no muri commentaire ukaba wagira igitekerezo ushyiramo ku byo mwifuza ko twajya dukomeza kubagezaho. Aka kanya tugiye kubagezaho inkuru iri kuvugwa muri aka kanya, ni inkuru ijyanye n'amatora yo mu gihugu cy'abaturanyi, ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwabijemo. Urashaka kumenya uko bimeze? Ntucikwe n'iyi nkuru. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru umuseke.com. Ku mutwe w'iyo nkuru haragira hati Katumbi arashinjwa guterekwa n'u Rwanda mu matora ya perezida. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba arashinja Moise Katumbi kuba igikoresho cya perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ngo wamugize umukandida mu matora ya perezida kugira ngo u Rwanda ruzabashe gusahura igihugu cya Kongo nta nkomyi. Ibi Jean Pierre Bemba yabitangaje mu bikorwa byo kwamamaza perezida Felix Tshisekedi mu ntara ya Kongo Centrale. Jean Pierre Bemba wunze mu rya Tshisekedi yasabye abaturage kwitondera imbwirwaruhame z'abakandida yise abanyamahanga boherejwe n'u Rwanda. Yavuze ko Kongo yatewe n'u Rwanda none rukaba rwashyizeho umukandida ku mwanya wa perezida kugira ngo ruzabone uko rufata igihugu cyose. Yagize ati u Rwanda rwabonye ko uretse kudutera n'intwaro rugomba no gushaka abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika kugira ngo rugerageze kwegeranya imbaraga hashoboka no gutera inkunga kwiyamamaza kwabo, bityo birworohere gufata igihugu cyose cya Kongo. Bemba aherutse kubwira kandi abaturage bo mu gace ka Bandundu ko perezida Kagame ari we wahaye umugisha Moise Katumbi kugira ngo ahatane na Tshisekedi mu matora. Uretse Jean Pierre Bemba, perezida Tshisekedi n'abashyigikiye bose mu bikorwa byo kwiyamamaza bumvikana bamagana Katumbi bavuga ko yoherejwe n'u Rwanda rushaka kwigarurira igihugu cyabo cya Kongo. Moise Katumbi nawe ntabwo yacecetse, yagize icyo avuga. Moise Katumbi yasubije abamwita umukandida w'amahanga. Mu magambo ye, Katumbi yagerageje kugaruka ku mateka avugwa ndetse yagiye avuga ko yagerageje kwiyamamaza ku birego by'uko ari umunyamahanga. Aravuga ati iyi mvugo si ubwa mbere. Katumbi avuga ko ibyo birego atari bishyashya muri Kongo kuko abarimo abamushinja kuba abanyamahanga nabo bavuzwe kenshi ko atari abanyekongo. Yatanze urugero rw'abarimo Minisitiri Jean Pierre Bemba umushinja kuba umunyamahanga, amwibutsa ko nawe yigeze kwitwa umunyaportugal. Yagize ati bavuze ibya Mobutu Centrafrica, Joseph Kabila umunyarwanda, Bemba Portugal, Kamere umurundi, Mukwege umurundi n'abandi. Katumbi agaragaza ko abazamura ibyo birego by'amafuti baciriritse ko we arajwe ishinga n'ibikorwa byo guteza imbere igihugu cye cya Kongo. Komisiyo y'amatora ivuga ko nta gisibya kuwa 20 Ukuboza mu mwaka wa 2023 amatora azaba, gusa abo muri teritwari ya Masisi na Rucuru n'igice cya Nyiragongo bo ntibazatora. Uribaza ngo aya matora ya Kongo azaba? Ese umunyarwanda yaba ajya mu matora ya Kongo gute? Reka tubihange amaso. Ndagusaba gukora share, gukora subscribe ndetse no kugira ibyo mwashyira muri commentaire kugira ngo tubashe kubafasha, tubashe kubagezaho amakuru adasanzwe aba ari gucaracara hirya no hino. Reka tubabwire rero ngo mwakoze cyane. Ibi by'amatora ya Kongo tuzakomeza kubibakurikiranira hafi kandi ku gihe. Tubashimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.